Nemanju, iza tebe sam. Pero, dođi Pero. Imam jednu slitku za tebe ekstra, brate. U ratu je sve dozvoljeno, ja to znam, ali ono. Kad me pogode i jebati usta. Natrti se opet da uradimo fotku kakva treba. Sredina autobusa. Nije sredina autobusa. Sredina? Prazan! Ajde. Pogođen? Do kurca. Ko si pogođen? Ne, on pogođen. To nije samo hala, to je možda i ovdje. Desna strana, desna. Dođi se na crtaj. Sve. Pazi. Pazi, pazi. Mrtav, mrtav, mrtav. Već nije vidjeti objekta. Zato zamazio sam sve, ne uopće pokrio ništa. Pazi tu na desnu stranu u objektu. Ne vidiš. Ne mogu. Drži se ključu! Kako rešavamo ovaj autobus? Jedan autobus je mrtav! Ima još jedan! I krenuo jedan! Давай выступать! Стоп, стоп!
Tu je jedan. Bravo. A? Nisam ni siguran da sam pogodio najveće. Moj Cream Brother. Da, to je 3 minuta. 3 minuta. Mislim da nije na jednu. Ja ga ne prepitam na koju si ti staviti kada nije na jednu. Много ли се пасва? Много ли се пасва? Значи, брате, много. На 100 си трябва. Да, казали.